Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fata ku mavuta nyuma yo gukora ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye nkuko ubushinjacyaha bubivuga, yaje gufatwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB arafungwa kugeza ubu ngubu akaba akiri muri gereza. Tukubwira aya amakuru, ariko yaje kuburana mu mizi aza kwiregura mu byaha byiwe bavuga yuko yakoze. ariregura nkuko ubushinjacyaha bwagendaga bubyemeza yuko yakoze ibyaha mu bihe bigiye bitandukanye, ariko nawe akagerageza kugenda yiregura. Fata ku mavuta rero wari ukiri muri gereza yasawe gufungwa imyaka 9. Urubanza rwe rukaba rwarabaye ku itariki 15 Gicurasi 2025 rero ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Nyamirambo. Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta rero akaba yaragiye yiregura kuri uno munsi rero kuri iyi tariki ya 6 y'ukwezi kwa Kamena cyangwa se y'ukwezi kwa 6 n'ubundi. Fata ku mavuta byari byitezwe yuko ari busomerwe urubanza rwiwe rukagezwa imbere y'abantu bose, bigasomerwa imbere y'abantu. Nyuma rero yo kuburana mu mizi mu rubanza nshinja bya Fata ku mavuta araza gusomerwa none kuri uyu wa 6 Kamena 2025. Reka turebere hamwe rero ukuntu byari byagenze ndetse n'imigendekere y'urubanza akantu ku kandi kugira ngo uze kuba wanasobanukirwa. Nanone imyanzuro y'urubanza turaza kuyikugezaho hano, tukwibutsa yuko iyi n'ubundi ari Wasam TV Show. Wasam TV Show akaba ari channel yawe kandi yacu dukomeza kugenda tunyuzaho amakuru agiye atandukanye, ari nayo mpamvu tugusaba ngo gukora subscribe bibe ingenzi ndetse no gukora share bibe ingenzi kuri wowe kugira ngo uyu muyoboro ukomeze ugenda waguka. Ku itariki 15 Gicurasi 2025 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Nyamirambo rero Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta yaburanye mu mizi mu rubanza shinjabyaha ku byaha bigera kuri 5 akurikiranywe. Nyuma rero yo kumva ibyo aregwa ndetse n'ibyo yireguza, umucamanza yavuze yuko rero umwanzuro w'urukiko cyangwa se umwanzuro w'urubanza rwe urasomwa kuri uyu wa 6 Kamena 2025 hakamenyekana niba arekurwa cyangwa se akatirwa, nk'uko rero ubushinjacyaha bwabimwifurije yuko yafungwa imyaka igera ku 9 yose. Ubushinjacyaha rero bwasobanuye ko rero bumukurikiranyeho ibyaha bigera kuri 5 ari byo gutukana mu ruhame, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura, gukangisha, gusebanya no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibyo byose akaba ari ibyaha bishinjwa Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta. Ubushinjacyaha rero bwagaragaje ko rero ibyo byaha yabikoze mu bihe bigiye bitandukanye muri 2023 ndetse na 2024 yifashishije umuyoboro wa YouTube yise Fata ku mavuta clips ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko rero mu mwaka wa 2023 abinyujije kuri 3D TV Fata ku mavuta yavuze ko The Ben yiriza nk'umwana wabuze ibere, atazi kwambara neza, kandi ko n'ubukwe bwe buzaba ari akajagari gakomeye cyane, ndetse akoresha ibikangisho. Ubwo rero yavugaga ko The Ben natamuha amafaranga azamuzimya. Ibyo rero ubushinjacyaha bukavuga yuko ari cyo cyaha cya mbere Fata ku mavuta yakoze. Fata ku mavuta kandi ngo yavuze ko rero umuhanzi Bahati Makacha, uwo nguwo nuzwi nka Makacha, yashatse umugore mubi ukuze cyane kandi w'umukene. Ibyo ngibyo rero nabyo ngo bikaba bishimangira yuko yakoze icyaha rero cyo kuba yaravanguye. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko rero Fata ku mavuta yatangaje amakuru y'ibihuha ubwo yavugaga ko The Ben yabuze amafaranga yo gukwa Uwikeza Pamela, n'ibyo nabyo bikaba bigize icyaha. Nyuma rero yo gutabwa muri yombi, Fata ku mavuta yarapimwe ngo asangwamo igipimo kiri hejuru ya 98 miligrama, kandi umuntu usangwamo miligrama 20 zonyine. Mu kwiregura rero Fata ku mavuta nawe yagize byinshi cyane akomeza kugenda atangaza. Yavuze ko rero ubushinjacyaha bwirengagije ko rero yari umusesenguzi mu kazi ke k'itangazamakuru. Yavuze kandi ko ibyo yavugaga byose ari ibyabaga biri gucicikanwa ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma nawe akaza agatanga ibitekerezo n'ubundi nk'umuntu nyine w'umusesenguzi. nk'uko tuzi abasesenguzi bagenda bajombamo n'uturi tuntu. Ibyo ngibyo biba ari ibintu bisanzwe kugira ngo abantu batekereze byagutse.
avuga rero ku byo kuba yaravuze ko Meddy yabanye n'umukobwa mu nzu umwaka wose amurya amatungo. Ibyo ngibyo ntago byari igitangaza gikomeye cyane bitewe nuko na nyir'ubwite nawe yarabyiyemereye avuga yuko yabanye n'uyu mukobwa umwaka wose babana mu nzu kandi ari umukristo. Yavuze kandi ko mu byaha ashinjwa n'amajwi yifashishijwe ubushinjacyaha bukoresheje amashusho y'iminota 3 bakuye mu kiganiro gifite isaha yose irenga, bityo rero bakaba babona yuko ibyo ngibyo bitari byo kandi ngo batitaye kumva neza icyo yaba yaravugaga. Kandi Fata ku Mavuta yanasobanuye ko impamvu yo kuvuga ko mu bukwe bwa The Ben hazavamo akavuyo gakomeye cyane yagendeye ku byabereye mu gihugu cy'u Burundi ubwo The Ben yajyagayo agakoreshayo igitaramo hakaza kugaragaramo imvururu zikomeye cyane, bamwe bakibwa abandi bakarwana ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nibyo rero Fata ku Mavuta yavuze yuko ngo natitonda The Ben ngo no mu gitaramo cyiwe ndetse no mu kirori cyiwe cy'ubukwe hashobora kuzavamo imvururu zikomeye cyane. Fata ku Mavuta rero yongeye gusobanura ko izina rye ari Sengabo Jean Bosco, irindi rya Fata ku Mavuta ari iryamamaye kubera umwuga w'itangazamakuru kandi ko hari abantu benshi cyane bakomeza kugenda baryiyitirira n'aka kanya bakiryiyitirira kandi afunze. Fata ku Mavuta we rero yasabye ko yahabwa ubutabera kuko yari atunze umuryango kandi afite uburwayi bwa diabete. Rero Maître Bayisenge Irene yavuze ko rero ibyaha 4 birebana n'itangazamakuru ibyo ngibyo bitakakiriwe ndetse Fata ku Mavuta byihuse cyane agahita anarekurwa. Ubushinjacyaha rero bwo bwamusabiye gufungwa imyaka igera ku 9 yose, naho abamukunda ndetse n'abafana biwe ndetse n'abamwunganira mu mategeko bavuze yuko Fata ku Mavuta yakabaye ari kurekurwa vuba na bwangu bitewe nuko ngo nta cyaha gikomeye cyane bari kugenda amubonaho. Kuri iyi tariki rero ya 6 byitezwe yuko Fata ku Mavuta ari buze kuba ari imbere y'urukiko asomerwa urubanza, umwanzuro w'urubanza kugira ngo ugere ku bantu bose. Ni nutugeraho nugerwaho rero turaza hano kuri Wasam TV Show n'ubundi twongere tubivuge. Icyo tugusaba gusa nta kindi ni cya kindi duhora tukubwira no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Iyi ngiyi nta yindi ni Wasam TV Show. Icyo tugusaba gusa no gukora subscribe. Ugire ibihe byiza.